Reka twongeye tubifurize amahoro n'imigisha, reka twongeye tubifurize kumererwa neza nshuti bavandimwe ba TV Duniani Kote. Twongeye kubifuriza amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani, tugaruka cyitwa updates zidasanzwe utasanga handi uretse hano kuri TV Duniani Kote. Turaza kugaruka mu gihugu cy'u Burundi mu mujyi wa Bujumbura humvikanye urusaku rw'amasasu, tuze kubabwira uko bihagaze. Nyamuneka abaturage mu gihugu cy'u Burundi bakomeje kurira amarira menshi cyane bavuga bati noneho ibiri kuba kuri twebwe ni biki. Ni nyuma yuko igisirikare cy'u Burundi FDNB ndetse n'ishyaka rya CNDD-FDD bari gukeka ndetse kandi bari kwikanga yuko umutwe wa Red Tabara ushobora kuba wakwinjira mu gihugu cy'u Burundi mu buryo butunguranye igihe kimwe se cyangwa ikindi. Hari benshi rero batawe muri yombi mu gihugu cy'u Burundi, cyane ababarizwa mu ishyaka rya CNDD-FDD biri guca amarenga yuko mu ishyaka rya CNDD-FDD aka kanya harimo ibibazo byinshi. Turi kwibaza ese ibibazo biri guterwa n'iki? Natwe byadushoboye, niyo mpamvu aya makuru tuba tuyumvishe cyangwa se biba bitugezeho byinshi, kandi dushimira inshuti zacu z'akadasohoka zerereye ku isi muri rusange, cyane cyane mu gihugu cy'u Burundi, mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo dufite inshuti z'akadasohoka, imboni zacu. Twongera kwifuriza amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani aho muri hose, Imana ibarinde. Turagaruka kandi nanone mu mujyi wa Bujumbura, icyitwa Abanyamurenge bakomeje kurenganywa nubwo urusaku rw'amasasu ruri kuvuga mu mujyi wa Bujumbura, ariko icyitwa Abanyamurenge bakomoka muri Kivu y'Amajyepfo mu misozi y'Iminembwe bakomeje kurenganywa ndetse kandi no kubabazwa na leta y'igihugu cy'u Burundi ibita ngo nabagambanyi cyangwa se ibita ngo ni ibyitso by'igihugu ngo ni ibyitso by'umutwe wa 23 ndetse na MRDP twirwaneho. Ni nyuma yuko leta y'igihugu cy'u Burundi igisirikare cya FDNB bashinjije bya hafi gukorana n'uruhande rw'icyama cy'intare zasarangwe cyangwa se gukorana na Red Tabara bya hafi. Turagaruka kandi nanone ku basirikare batanzwe n'igihugu cya Uganda bari barahunze nyuma yuko Goma ifatwa n'umutwe wa 23. Byose turabyinjiramo ndani ya ndani nze kubabwira uko situation ihagaze. Ni mu gihe kandi turi buze kwikoza mu yandi makuru adasanzwe mu biri kuvugwa nyuma yuko umutwe wa 23 ku munsi w'ejo ufashe agace kitwa Mayimingi muri Shabunda. Hari byinshi biri kuvugwa, abaturage bari kuvuza impundu bavuga bati tuko pamoja ntare zasarambwe, kandi rwose icyo murwanirira n'icyo mushaka na agaciro kacu turabashyigikiye ndetse kandi turi nyuma yanyu. Ni nyuma yuko kandi ibi bibaye mu ntego zikomeye cyane umutwe wa 23 ufite no kwigarurira ikibuga cy'indege cya Shabunda, nyuma yuko rero umutwe wa 23 ufashe ku munsi w'ejo umudugudu witwa Mayimingi. Biravugwa yuko ubu igikurikiyeho ari ukwigarurira ikibuga cy'indege cya Shabunda ndetse kandi biri guca amarenga nyuma yuko imisozi itangatanze Shabunda, by'umwihariko imisozi y'Iminembwe yitwa Milanga, Biendo ndetse n'ibindi bice bitandukanye bivuga yuko byamaze kwinjirirwa n'umutwe w'intare zasarambwe. Ni nyuma yuko kandi abarundi bakomeje guhunga ibice byinshi bitandukanye, ariko nimvuga abarundi ujye wumva igisirikare cya FDNB, nubwo mbivuga muri rusange mvuga nti abarundi, ariko nyamuneka igisirikare cy'u Burundi kirageze ngo kinanirwe kurwana n'uruhande rw'umutwe wa 23. Ni nyuma yuko kandi bamwe mu basirikare b'abarundi bakomeje kwikoma gukorana bya hafi n'umutwe wa FDLR wavuye mu Rwanda mu 1994 ukoze jenoside ugahungira mu bihugu byinshi byo ku isi, cyane cyane ibyo hano mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, cyane igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo kwikubitiro gicumbikiye aba FDLR benshi, ndetse abenshi muri bo nyuma yuko n'imiryango mpuzamahanga ikomeje kugenda ikora ubushakashatsi kuba FDLR bacumbikiwe n'iki gihugu. Mwagiye mubibona yuko abenshi Perezida Kisekedi Shirombo yagiye abahereza inshuti y'akadasohoka yitwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Tukiri rero ku ruhande rw'imikoranire hagati y'igisirikare cya FDNB aricyo gisirikare cy'u Burundi ndetse n'igisirikare cy'umutwe wa FDLR uyu wavuye mu Rwanda mu 1994 ugahungira ku butaka bwa Kongo no mu bindi bihugu byo ku isi. Biravuga yuko bamwe mu basirikare ba FDNB bakomeje kugaragaza yuko batishimiye gukorana bya hafi n'uruhande rw'aba basirikare ba FDL ndetse kandi no gukorana na bamwe mu basirikare ba FRDC. Ni nyuma yuko kandi ibintu bikomeje kugenda bizambazamba ndetse kandi bikomeje kugenda bikomera. Ni nyuma yuko ngo imigirire imitekerereze ya FDL ngo nta hantu yakitsa uruhande
rw'igisirikare cya FDNB. Kandi nyamara ibi biri kuba nyuma y'uko n'ubundi Perezida Evariste Ndayishimiye uyoboye igihugu cy'u Burundi yamaze no gufata umwanzuro wo gufata bamwe mu FDLR barenga 6467 akabashyira hagati mu gisirikare cya FDNB. Bivugwa yuko ibi byose ari nayo mpamvu biri guteza inkeke n'ikibazo gikomeye. Ni nayo mpamvu uri kumva bamwe mu basirikare ba FDNB bari gushinza kugambanira igisirikare cya FDNB cyangwa se no kugambanira leta y'uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye alias Neva. Nyamuneka batamwiyumvamo bakunda kwita ngo ni Sendagara, ariko njyewe ntago ari uko mwita, ako kabari agaciyemo. Turaza kwikoza kandi ku ruhande rwa Kivu y'Amajyaruguru, ariko mbihuza n'igisirikare cya FDNB na FARDC muri rusange. Biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko muri Kivu ya ruguru uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi FDNB mu misozi yegereye ahitwa Nyamiyanda, mu misozi yegereye ahitwa Mpofi, mu misozi yegereye ahitwa Mutakato ya mbere na Mutakato ya kabiri muri Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru. Biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko imikoranire yari iri hagati y'uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi n'igisirikare cya FARDC yamaze gucishwamo umurongo utukura. Ni nyuma yuko bamwe mu basirikare ba FDNB barenga 1125 ku munsi w'ejo bari bateguye operasiyo yitwa ngo ni operasiyo Kizunguzungu. Iyi ni operasiyo yari irimo yari yateguyemo n'abasirikare b'abacancuro bakomoka muri Amerika Amajyepfo, baba Blackwater, bakomoka muri Argentine, bakomoka mu bihugu nka Colombia, Mexique. Bivuga yuko bari bateguye kugaba igitero simusiga, igitero karabutaka ku ruhande rw'umutwe wa 23 hariya Imarimo ndetse n'Ikarembe. Ni nyuma yuko uruhande rw'igisirikare cya FARDC gikomeje kugenda kibona yuko uruhande rw'umutwe w'intare za Sarambwe bakomeje gucumacuma abasirikare babakura muri teritwari ya Masisi muri aksi ya Mweso baberekeza mu bice bya Warikare cyane. Ngira ngo murabizi ko umusozi wa Mweso nkunda kugarukaho ni umusozi strategique witegeye teritwari ya Nyiragongo, witegeye teritwari ya Rushuru, witegeye Warikare, ukitegera Masisi ndetse n'ibindi bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyaruguru. Na gace kitwa Mweso FARDC iri gushaka n'abafatanyabikorwa babo bavuga bati iki gice turamutse tugifashe byadufasha kuba izi ndege duhagurikiza mu bice bya kure zikaza kurasa muri pozisiyo zereremo umutwe wa 23. Aka gace kadufasha yuko dushobora kuba twarasa muri Nyiragongo, Goma, mu bice bya Masisi, haraza Sake n'ahandi hatandukanye. Aka gace kamweso kadufasha kurasa mu bice bya za Rubero, haraza hari Mbongo n'ahandi hatandukanye. Ariko bikagaragara yuko uruhande rw'umutwe w'intare za Sarambwe cyangwa ku ruhande rwa Alliance Fleuve Congo ba 23 nabo ingamba z'ubwirinzi bakomeje kugenda bazikaza. Baravuga bati twebwe icyo turwanira turakizi, n'uburenganzira n'agaciro k'abaturage batuye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, cyane abajujubijwe n'ingoma ya Perezida Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo n'abamubanjirije. Nyamuneka ubona yuko ibintu bikomeje kugenda biba bibi ndetse kandi ubona yuko ibintu bikomeje kugenda bizambazamba uko umunsi ugenda uza haza undi. Warikare rero turayinjiramo tujyane n'imisada ikomeye cyane. Nongeye kubona imbunda ziri mu bwoko bw'ama BM21, nongeye kubona imbunda ziri mu bwoko bw'ama BM12, hongeye kugaragara imbunda nyinshi zihetswe n'imodoka z'umutwe w'intare za Sarambwe ziganjemo ano ma12 PKMM. Amatirarizi yose ari kuzamurwa akurwa kishanga azamurwa mu kibati. Gahunda ifitwe nuko icyama cy'intare za Sarambwe bafite gahunda yo gufata iriya misozi yegereza Kalonge, bafite gahunda yo gufata iriya misozi igize amajyaruguru ya Warikare. Ibi kandi bikagaragara yuko bikomeje kugenda bikorwa uko umunsi ugenda uzaza ndetse kandi icyama cy'intare za Sarambwe bakaba bari kubikorana ubushake ndetse kandi n'ubushobozi bwiganjemo agaciro gashingiye gushyigikira agaciro k'abaturage batuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse kandi no guca agasuzuguro k'ingoma ya Perezida Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Ngira ngo mujye munabyumva yuko intare za Sarambwe bagira bati twebwe gahunda dufite ntago ari ukubohoza Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo, ahubwo twebwe tugomba gukomeza tugakuraho n'ubutegetsi bwa Perezida Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Bigaca amarenga rero nyuma yuko n'ubundi ibwumvikane hagati mu ngoma ya Perezida Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo bukomeje kugenda biba bibi, biri guca amarenga yuko byoroshye cyane yuko na Perezida Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo Alliance Fleuve Congo ba M23 bashobora kuba banamukura ku butegetsi muri rusange. Ibi byose turabyinjiramo twikoze mu misozi myinshi itandukanye. Turaza kwikoza muri
Nyiragongo. Biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko muri Nyiragongo mu mujyi wa Goma, mu bice bya Rusayo, Rutoke, mu bice byegereye Buhumba, mu misozi yegereye hariya za Mugunga, nyuma yuko abasirikare b'abarundi bamwe na bamwe bifatanyije n'abazarendo b'abasirikare ba FARDC boherejwe mu mujyi wa Goma, operasiyo yo gutata uruhande rw'umutwe w'intare Sarambwe kubyo bari gutekereza cyangwa kubyo bari gukora. Biravugwa yuko abarundi bagera kuri 63 ku munsi w'ejo mu masaha ya saa 3 z'ijoro bagize gutya bagahita biripotinga ku ruhande rw'intare Sarambwe babwira bati abatwohereje nabo ntago batuje, nta mutima bafite, gahunda bafite ni ukubabaza abaturage bo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Rero twebwe tukimara kumenya ibyo murwanira ndetse kandi tukimara kumenya ibyo mushaka, gahunda ihari natwe nimudufashe turebe yuko ubuzima bwacu bwava mu kaga. Birumvikana yuko icyama cy'intare Sarambwe gikomeje kunguka icyitwa bamwe mu basirikare ba FARDC, abasirikare ba FDN b'abarundi bakomeje kwiripotinga hagati mu ruhande rw'intare Sarambwe. Biravugwa rero ndetse kandi biremezwa yuko ibi byabaye nyuma yuko n'ubundi bamwe mu basirikare b'abarundi abiripotinze ku ruhande rw'intare Sarambwe bagize gutya rwose bagahamagaza kwa Perezida Evariste Ndayishimiye kugira ngo aza afata abasirikare be. Perezida Evariste Ndayishimiye akaza kwihakana abasirikare be, avuga yuko ngo abatari abasirikare be ngo ahubwo ari abagambanyi, avuga yuko ngo atabyizera ko ari abasirikare be ngo kandi nta n'ikimenyetso kigaragaza yuko ari abasirikare be ngo kuko no hagati ngo mu cyama cy'uma 23 ngo harimo abasirikare b'abarundi. Nyamuneka ibi ni ibibazo bikomeje kugenda byongera ndetse kandi uko umunsi ugenda uzaza undi, aho kugira ngo bigabanye umurego niko bikomeje kugenda byongera. Benshi bibaza batise ibi bintu bikomeje kugenda bigaragara biraza kurangira ryari cyangwa se iherezo ryabyo riraza kuba irihe. Twihuse cyane rero ndagira ngo duhere muri operasiyo zidasanzwe, ni operasiyo simusiga, ni operasiyo karahabutaka zakozwe ku munsi w'ejo bikaza gusiga n'umutwe w'intare Sarambwe wigaruriye agace kitwa Mayimingi kari muri Shabunda, agace kari strategique. Ni umusozi witwa Mayimingi wari umaze iminsi urimo icyitwa Wazarendo, ni umusozi witwa Mayimingi wari umaze iminsi urimo icyitwa ba FDLR, bari bamaze iminsi barajengereje abaturage batuye muri Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane abaturage batuye hariya muri Shabunda. Ariko nyamuneka nyuma yuko n'ubundi buhande bw'umutwe wa 23 cyangwa se Alliance Fleuve Congo bumvishe amarira y'abaturage bavuze bati twebwe noneho gahunda ihari, reka twatake iki gice. Biravuga yuko ino operation ndetse kandi biremezwa bishingiye ku mafoto n'amavideo mfite hano. Mwibutsa wowe utari muri groupe, andika nimero 078 58 72 maze ubundi mushyire muri groupe makuru agezweho ashingiye ku mafoto n'amavideo agiye akugeraho umunsi ku munsi ndetse n'isegonda ku isegonda muri rusange. Ni mu gihe kandi iyi operasiyo bivuga yuko yakozwe ndetse kandi iyi operasiyo impamvu nyigarutseho, uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi rurashinzwa kugambana uko umunsi ugenda uzaza undi. Iyi operasiyo yo gufata agace kitwa Mayimingi muri Shabunda, abasirikare b'Abarundi bari bateguye ngo bagera ku 2353 kurinda aka gace ka Mayimingi n'ibindi bice byegereye hano muri Shabunda, cyane cyane iriya misozi iri muri Minembwe, iriya misozi ya Milanga, Biendo, imisozi yegereye hariya za Budodo, iriya misozi ya Zangweshe, iriya misozi ya Zanduba muri Sud Kivu. Bikavuga yuko ibi abasirikare b'Abarundi bagiye umugambi bakaza kumenya yuko umutwe w'intare Sarambwe wamaze gushyitsa abasirikare benshi cyane mu bisozi yegereye hariya Zanzibira ndetse no mu bisozi yegereye hariya za Warungu, bafite gahunda yo kuburizamo ibitero by'uruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse n'icyitwa abafatanya bikorwa babo. Uko operasiyo rero yagenze, uruhande rw'intare Sarambwe bateguye abasirikare ngo bagera kuri 305. Bamwe baca mu byerekezo byegereye ahitwa za Kisozi, abandi baca mu byerekezo byegereye aho ngaho muri Minembwe ahitwa za Biendo na Milanga, abandi baca mu byerekezo byegereye Zanzibira, abandi baca hano mu byerekezo byegereye hano muri Mwenga, hano mu misozi ya za Budodo, Ngweshe n'ahandi hatandukanye. Uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi baravuga bati mu gihe twamaze gutangatangwa muri no misozi, ikigiye gukurikiraho tugiye gukubitwa inshuro, turaza kwisanga twatakaje abasirikare benshi. Igisirikare cy'u Burundi amahirwe cya gisigaranye nayo kuva muri no misozi yegereye za Budodo, nayo kuva muri no misozi yegereye Zanduba, bakicuma gato yabigira hafi mu burasirazuba bwa Uvira, berekeza mu misozi yegereye za Kitara ndetse no mu misozi yegereye hano za Useni, berekeza mu byerekezo n'ubundi muri mvikana ko bahungiye muri Uvira. Bikavuga yuko kandi igisirikare cy'u Burundi cyahise gihamagara inyuma ibukuru bababwira bati nubwo mwateguye operasiyo yo gushakisha buryo ki
twicuma twigira imbere twirukana umutwe wa 23 kugira ngo utinjira muri no misozi mwamaze kumenya yuko bagiye kugabamo igitero. Bikanavuga yuko ino misozi ya za Mayimingi ku munsi w'ejo nyuma mbere yo gufatwa ngo umutwe wa 23 wari wabanje kwandikira uruhande rw'igisirikare cya FARDC n'abasirikare b'abarundi bababwira yuko agace ka Mayimingi kagiye gufatwa n'uruhande rw'icyama cy'intare za Sarambwe. Nyamuneka ibyabaye rero navuga yuko ari bya bindi imbwa yaboneye ku mugezi. Umuwaza rero baramukubitse bamurenza imisozi, azenguruka imisozi yegereza Miranga na Biendo, aza kwisanga yaguye muri ambushi z'abahungu b'abakomando b'umutwe wa 23. Nyamuneka ibyabaye ku munsi w'ejo ku ruhande rw'abasirikare b'abarundi, ibyabaye ku ruhande rw'abazarendo, ariko kuri kote y'igisirikare cy'u Burundi bo kubera yuko n'ubundi ngo bivuga yuko umutwe wa 23 wari wabanje gutanga message yuko ugiye kugaba igitero muri no misozi ya za Mayimingi, biravuga yuko abarundi bo bahise bahamagara ibukuru bagahita babwira yuko bagiye kwikura muri tumwe mu duce. Abarundi bakimara kubona yuko bari butakaza abasirikare benshi, bahita babwira abasirikare bati mwicume mwigira inyuma muve muri iyo misozi yegereye za Mayimingi, mugaruke inyuma gatoya mu misozi ya Zangweshe, mugaruke za Kihande, mugaruke Kidija, mwerekeza za Kiriba na Runingo, kugira ngo mutaza kwisanga mwatakaje abasirikare benshi. Nicyo cyabaye ku munsi w'ejo. Nyamuneka iyo operation ku munsi w'ejo nayo gatso ariko ndavuga niyeka ndaza kwibariza abari ndani ya ndani baze kumbwira uburyo yabaye, nawe mbabwira nti amakuru adafite ibimenyetso rwose ngewe ntago aba ari ibintu byanjye, ni ibintu mba mugomba kumenya. Akaba nayo mbabwira ni kubana nanjye umunsi ku munsi ni segonda ku segonda aba ari ibintu by'ingenzi muri rusange. Ni mu gihe kandi nubwo ibyo byose biri gukorwa, nubwo izo operation ziri gukorwa muri Kivu ya ruguru, nubwo ziri gukorwa muri Kivu y'amajyepfo, abarundi bagakwira imishwaro bagakubitwa umunsi ku munsi, abarundi bamwe bagaturuka urugamba ku munsi ugenda uzaza undi, biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi rwo runakomeje kudeployinga abasirikare mu mujyi wa Uvira, kuko nk'ubu umuhanda Uvira Bujumbura uri umuhanda wa Gatumba wongeye kugaragaramo abasirikare benshi cyane bari kuva mu mujyi wa Bujumbura berekeza hariya muri Uvira, hariya mu bice bya za Kavimvira. Imodoka zitonze umurongo zirenga 16 zagaragaye mu misozi yegereza Kavimvira, Kawezi n'ahandi hatandukanye, zihetse abasirikare b'abarundi. Urumva yuko n'ubundi nubwo misiyo abasirikare b'abarundi bakomeje kwitsindwa, ariko kuri pressure ikomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye afite yo kurinda Uvira, kuko we aravuga ati nubwo izo za Shabunda, nubwo iyo misozi ya za Ruvungi, za Bideka, mu marembo y'umujyi wa Bukavu, ku muhanda uva Bukavu werekeza Uvira, ibyo bice bikomeje kugenda byigarurirwa, ariko turacyafite amahirwe yo kurinda Uvira. Bati kuko mu gihe Uvira yavuyemo cyangwa se mu gihe Uvira yafashwe n'umutwe wa 23 tayari Red Tabara iraza kutugabaho ibitero bijyana nuko mu mujyi wa Bujumbura humvikanye ikitwa urusaku rw'amasasu mu masaha ya ninjoro. Bikanavugwa yuko hafashwe bamwe mu bantu bagera kuri 3. Aba bantu bafashwe rero bikavuga yuko ari abantu bari biyambariye imyenda ya gisivile bafite imbunda zisanzwe rwose. Bakavuga ku ruhande rwa leta y'igihugu cy'u Burundi ikavuga yuko ngo ari bamwe mu basirikare babarizwa mu mutwe wa Red Tabara bafashwe. Ibi rero ni ibintu bikomeje kugenda biteza ikibazo, nubwo turi kubona intambara muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Bishobora no kuba kuko nagiye mbabwira nti mu gihe uyu mutwe wa 23 waba warabashije kugira ku ntego zawo ku kigero kingana na 80% ukurikije imbaraga bakoresheje n'imbaraga FARDC yakoresheje, ngenda mabwira ni na Red Tabara mu gihe gitoya mushobora kuzabona igabye igitero simusiga, igitero kabutaka mu gihugu cy'u Burundi, ikaba yakuraho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ni nabwo bwoba, ni nayo pressure ubona Perezida Evariste Ndayishimiye afite, aho abona yuko n'abasirikare bamaze gucikamo ibyiciro bitandukanye, ari guhamagaza imisada n'imisada y'abasirikare b'abacancuro b'ababirigi, ari guhamagaza imisada n'imisada y'abasirikare b'abacancuro bakomoka muri Amerika y'Amajyepfo, ababwira ati muze mumfashe kurinda Uvira, muze mumfashe mutoza abasirikare banjye, kuko igihe gitoya nanjye nshobora kubona akaga nk'ako Kisekedi Shirombo inshuti yanjye akadasohoka iri kubonera ku butaka bwe. Nyamuneka ibi kandi ni ibintu bigaragara ushingiye kuri protect systems uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukoresha, zisa neza 100% nk'izo uwitwa Kisekedi Shirombo uyoboye igihugu cya Repubulika
Iharanira Demokarasi ya Kongo ari gukoresha, ndetse kandi ibintu ubona yuko bikomeje kugenda bigaragara mu ishusho yihariye itandukanye niyo twibonagamo. Urabona yuko ibintu bikomeje kuzamburitse kandi bikomeje no guhindura isura uko umunsi ugenda uzaza undi. Nyamuneka rero ndababwiza ukuri ko ibintu bikomeje guhindura isura ndetse kandi bikomeje no kugenda binakomera. Niyo mpamvu mbabwira niba usenga sengera igihugu cy'u Burundi, kuko nk'ubu abaturage cyane cyane mu gisata cy'uburezi, mu gisata cy'ubuzima, abaganga n'abarimu, abasirikare bari kuvuga bati imishahara yacu bari kuyikatura uko umunsi ugenda uzaza undi. Leta y'igihugu cy'u Burundi ndetse Perezida Evariste Ndayishimiye akabwira bamwe muri aba bakozi, ahubwo ariko ngiye ku ruhande rw'uburezi no ku ruhande rw'ubuzima cyane kuri kote y'ubuganga, ariko nirengagije n'ibindi bisata byo by'imirimo mu gihugu cy'u Burundi bivuga yuko imishahara abantu by'umwihariko abakozi bakora muri leta y'igihugu cy'u Burundi ku ruhande rw'ishyaka rya CNDD-FDD bamaze gufata gahunda yo gukatura bamwe mu bantu imishahara yabo, bavuga yuko ngo ubukene mu gihugu cy'u Burundi bukomeje kuvuza ubuhuha. Bikavuga yuko rero ngo ni ibintu ubwo bikomeje kugenda bikorwa. Perezida Evariste Ndayishimiye we arashinzwe yuko iyi mishahara mu gukaturwa kwayo ngo amwe mu mafaranga atagira uruhare ahubwo ngo mu gufasha abaturage, ngo ahubwo yigira ku makonti y'uyu mugabo Perezida Evariste Ndayishimiye n'inshuti ze z'akadasohoka. Ibi byabaye nyuma y'uko Perezida Evariste Ndayishimiye akomeje gushinzwa gufatanya n'imwe mu mitwe yitwaje intwaro irimo FDLR, gufatanya na leta ya Kinshasa, ariko ngo ntagaragaze inyungu ziva muri ubu bufatanyabikorwa, ngo akenshi ashinzwe yuko aba ari inyungu ze zo ku giti cye, ariko akabeshya yuko abikora kubw'urukundo akunze igihugu cy'u Burundi. Reka mbifurize rero amahoro n'imigisha, mbifurije kumererwa neza. Amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani bijye bigumana namwe nshuti z'akadasohoka, muryango mugari wa TV Dunia Nikote. Amakuru yacu nakagaruka, turaza gusubira mu nyuma. Murakoze cyane.